Mina sema, moi bantu Lubumbashi. Bonjour, mina milamuki ya la fauli se jet arabuya. Mina sema, moi batoto Lubumbashi. Bantu Lubumbashi mujima. Mina sema Lubumbashi mujima. Amuna na haya. Amushike haya. Amongope danger itakuya leo, itakuya kesho na leo. Itakuyaka tu. Amongope ile danger. Amwangalie hata konsekansi ya kesho vile mambo itarabika kumukini. Amuyone konsekansi yenu. Amone danger yenu na batoto yenu na bakambo yenu. Amuyone. Muna mupikia Felix mikono. Felix huko mutu huyu basha kumulowa Felix ana muzura pana eko na mamambo yote eko tu réduit. Felix eko na mobilité réduite, eko na intelligence réduite, eko na sagesse réduite, eko na conscience réduite. Eko na ashina na respect kiloko. Ashina na tolérance kiko réduit, tout est réduit. Felix ko mutoto moya Satan ndio alimutoshaka. Felix ko shwa ya Satan. Eko shwa ya Satan anakuwa ndeko bakalize mukini. Sasa mwa mutapenda sima mukini yetu yende ko barwande babebe. Bazungu beko na mulanda Felix. Konsekansi ya ko bakalize mboka ikwako. Mwa muangalie konsekansi hapana. Mwa naongala paka sima Felix yako na mulanda Felix beko na mulanda la bazungu. Bazungu beko na mulanda Felix ndio bakalisation. Tunekala paka na 5% ya bakalisation. Deja mukini inakuya pre ya bakalisation. Bazungu beko na mulanda Felix ndio bakalisation. Beko na mulanda. Président Martin Fayulu eko na bataille ya baide. Bataille des idées, Martin Fayulu m'a dit. Eko na bataille ya baide. Il est malheureusement les batailles des idées. Ça se trouve, c'est Martin Fayulu m'a dit. On a proposé cohésion nationale pour shibote tuikale tusumburie tukwe paka na roho moya na parole moya mutu yote aseme paka kintu moya shebote tuseme paka kintu moya shebote bashiba tuseme kintu moya ndio akubare bakalisation anasema cohésion nationale tuikale shebote kumeza tusumburie ndio tusove mukini yetu mwemu unakatala hayo. Felix anakatala hiyo. Felix anakuwa kodevie hii mambo ya bakalisation. Anadevie. Anapenda sema fanya para vivre la peine. Beko na mulanda Felix basha kumulowa. Felix ba mulowa. Felix ki mwite mwimpato. Kele mwite Felix mukala munonka. Mira kishidani sana mwebino bantu ya Lubumbashi. Muna mupikia Felix mikono. Ole ya kumukatala, ole ya kumwelezea sema wewe utashangia constitution hapana parce que unafaa kujisha mukini, unapenda sema bakalisation iko kumukini yetu. Sasa ole ya mweye mukatale Felix, mumwelezea sema toka hapa, mukamwelezea hata sema hatutakushikia ile mambo unasema. Mais mweye munapikia Felix mikono. Est-ce que muko normal? Muko normal mwe bantu Lubumbashi ba bien. Na mimi ko bien. Mimi ko neko Lubumbashi. Bali nizala ku Lubumbashi, mama yangu na baba yangu bali nizala ku Lubumbashi. Mimi shina kinua pana. Mimi ko bien. Kwa tu mimi na kona ku Lubumbashi, mimi na kala ku Lubumbashi, nyumba yetu ko ku Lubumbashi, jo fashi mimi na kome, jo fashi mimi na soma mama somo yangu, tunakuwa ku Kinshasa ku Kongo, pardon ku Kinshasa, tunakuya ku Kinshasa, tusha kukomea. Ndio tunafika ku Kinshasa kwa dada yetu. Mimi nakalaka mimi ndio tunafika ku Kinshasa kwa dada yetu, pale tunakomea tunafika ku Kinshasa. Sasa mwa mnamwona Felix, mnapita mikono, ndio Felix abakalize mukini. Mwa mna yule conséquence? Est-ce que mna yule conséquence ya bakalisation? Mais ba instruction yote itanguka. Yote na Felix yone mwana mwene yote itanguka. Felix atekala sa papier, atakwa sa papier. Après quand pale bazungu beko na mulanda, après bala mulanda bala mweje sema Felix, wewe tu bakalize mboka, utekala ku pouvoir, ndio tu utekala utakawia ku pouvoir, utekala lote vile Mobutu alikalaka.
beko na mulanta bazungu beko na mulanta bazungu beko na intérêt ya beko bakalize mboka et bakalize mukini comme ça ba bébé le mukini quand ba bébé le mukini Dieu va la mukatala Félix bana mutu pas ça porter ku poubelle mutu kana sauver Congo c'est président Martin Fayulu ule Mungu ana mweka munjia cha kusauvir pays faile ko choix ya Mungu choix ya Jésus Christ Mungu wangu Muna Félix muna pikia mikono muna mpokea mikono mwe to Lubumbashi leo wewe mnaanza kupikia mtu kuna buloshi sa Félix kuna buloshi Félix va sako mukatala yoko na binti bote reju mtu ta shetani mwe mnapikia Félix mikono mwe to Lubumbashi après mwe na ita la Félix comment tu vois comment là-bas comment Kubulaya comment c'est là petite patata pourquoi muna ni passer la question moi mnampokea Félix ku Lubumbashi tutafanya nini huku nene nako Moise sakwenda nini Lubumbashi kama Lubumbashi kala vilafu mweya muko wapi kama mwe la konte na Moise amwona konte mwewe ni hapana tutafanya nini mutafanya nini shu kule sasa tutona shimama na mwe mshimame le set mshimame kule na mweye le set bisho tukona shimama mwana mwe mshimame mutoke bantu bote batoke kunjia njoo sema no ya nini ya constitution tunakatala wina coalition nationale fait Fayulu na proposer mimi nakishindani sana ai yope pardon akopesa na kandidate biso tona souci guerre zo kama na mboka makambo zo beba na konga Félix alinga président ko yopo zo ko expliquer ngake Denis Sanga so que Denis Sanga selini pona yo Denis Sanga selini aseni na minute yo zo makambo ko boya ba tuto na minute photo sangala biso nyos nani boka cha finga président Martin Fayulu lelo na to zeki ne sika moko na Bruxelles te yesa pona intérêt mboka président yemoko Martin Fayulu président langai akamati a tweeté alobi que non Denis Sanga a sepeli tente que basali Denis Sanga comment yo zo ba Denis Sanga finga yo zo na vidéo Denis Sanga finga Fayulu soki Denis Sanga finga ka Fayulu yo ndimi président ngajeta la Fayulu c'est mal nécessaire nake de kontima mutoyo afinga président Martin Fayulu nazala naye yo baya na marche c'était pourquoi na ici ba ko envol ceux qui envol baya na marche to marcher to fonda na ba train to fonda na ba rail biso tout na ba rail to kangata nini nini ata TGV moko ata train moko ata une heure pour mukilia loba. C'est ça qu'on peut faire. Il faut proposer marche quand il y a kotambola. Non, il faut proposer. Moi j'ai proposé to sala nini to fonda na ba rail métro tamboko tambola. Attends pendant une minute, tu es dans l'autoroute, tu fondes dans l'autoroute, tu landes dans l'autoroute, pour me quitter là-bas. Ah, laisse-moi.